Rero ritukuria rero kitarikinye umutinyo 11 mwaka 2024 ntaita kwa tanto ba minto ba uti nganje una Dr. Ndemo na bwatukire egasi ya Kisii County na kolire egasi yane na tigire egasi ya Kisii County kiagera umugabana Simbarati tari kuigwa tari gotebigwa tari gotebererigwa na muntu ndi wensi naenda senyu ndetuko yakubunyira burine yakire tayari onda tokotebya antu bagusinga 2027 mochore buya muri yabara yabaya mwishimiwa James Ongwae na tebete ngobunyire bwakire gusi twabororese no bwo bono tulime tuwa kontimbo aba gusimwisa semweka manyaiga nchina sokire kuri serikali ya Kisii County emufurejo na laba tabanko igolirande bono nkuigolirande kiagera I am no longer an employee of Kisii County tindimo waziri na atire ande kuchumutua ntokuwa ne conversation ingia ntokuwa na mangana mwe bwenta koba mangana nto ya tebe na ande to kuwa ne bintu to what evidence do kuwa bintu byajwa kali to kuwa ne to what evidence igobono abaliki balimo kulika mwensa se mwabeta ndigie irumu ferichi mberesa mangana ali Kisii County mberesa on spi buya na kerere kerego ko komusyo musigirega tugona na fika usikirego from today mimi kama county executive committee member nimejiuzuru kwa sababu Simba tari kuigwa tari gotebererigwa na ntaite gotegerera ngonyo ko rumu waziri na hende gotegerera ngasi kiyogokora you have no business in the county tinde tuko kubunyira asengi tukabuli unyira bwa yere bweka bya muno chisababu na atigere gasi mechi nyinge lakini aso bwenge nkiringa na beire ginkoremereria ebituruturu na lemereirie emechando na lemereirie na lemereirie kuniriwo konge na bekirirwa mangana mange na aramiro muno na achairo muno na inja sengi nchuma nyitenga kigase gokurwa tintagiti gokora magoso yokobera omuno wetani bono amangana manga kwanire abantu abange bakwanire ba speculatory barengereirie baganirie bakwanire na abategerere mwesi abagetutu abanyalibali ababasi abagirango abanchali mwesi na abategereire na machoge muna mwa kwanire bali mwa ngakere kisi mwa ntebi abaheshimiwa aba MCA nimeshukuru sana kwa heshima yenu na ena agokire sana singi mwa ntebi yanga wone ntokora bwatuka na bwatuki going forward ninje nkwana mange chisababu chagana tigasi ninje nchitebe asobo gale na nendo evidence isaine kwa sasa tigantigera bugo bintu mbiri bu ya Kisii County bintu mbiri buya naenda sengincho ebintu bitari buya omuntu ogete bitari ko buya numugabana nabantu bayo bali bakaripu abongoja goteba ngora kiagera ono you know ne area ya transparency ne bintu byonso gotukwane so abantu mbaro bagwikaransa keri byo mwishimiwa gavana basali yorogongo ba make ibintu bitari gukora gasi to gusuka abafanyikazi we county wanaumia abaheshimiwa ma MCAs wanaumia contractors wanaumia abande mbatebanga nki kutukwanira inje ngo kwana numu waziri I speak as a minister as a former minister so ayango kwana mangana yake maene na ninje ngeke byonse kyaliro byonse binje ngarire open so bali ba ocho kwana mangana mange mo respond but to so correspond to what evidence inje nimbo evidence mtu yana ngokwana ai tuma itikende ikero muntu bige kuruto nero maita se kono ye kumufinya inje maita sikia mfinya na ninje maita nkitoko buna na Simba ikiaga tatu gukora asiro nunge iga kolega azuna kouniria igonche ninje nyo bika mangano sikialiro bunita keire na ndingerese oyo oko challenge my messages I generate evidence chai na njini mbwa de jian tonyo na ngeti